Yes, reka nongere mbasuze inshuti bakunze b'Ibendera TV, nizera yuko mumeze neza, nizera ko mwiriwe neza ndetse mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kunogerwa n'ubuzima mudukurikira, cyane cyane mukurikira amakuru atandukanye tugenda tubategurira. Rero amakuru atandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nje kukubwira muri uyu mugoroba nta yandi ahubwo araza kubakira kuri aya ngaho. Ndi bukubwire yuko M23 imaze kuburira FARDC iri kwifotoreza iwarikare, aho imaze kuvuga yuko ngo ayo mafoto bari kwifotoza basekera mu mujyi wa Warikare yabibutsa ko nibakora ikosa rito ngo bazota umuriro ndetse birukanwe muri uwo mujyi butawugarukamo nyine, ngo kuko ngo batazigera bawugarukamo igihe M23 ngo izafata umwanzuro wo kuba iwugarukamo, nyuma yuko ku munsi w'ejo itangaje yuko isohotse muri uyu mujyi ndetse ivuyemo kubw'ubushake bwayo, nta muntu uyirukanyemo cyangwa se nta rugamba irwanye ngo itsindwe, ahubwo yo ubwayo igafata umwanzuro wo kuvuga ngo ibihavuye bitewe ahanini n'ibyo yari yarumvikanye bijyanye n'ibiganiro nyine byo guhosha agahenge, hari n'ibindi biganiro biteganijwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka 2025. Ubwo nibyo rero ndaza kugenda nkubwira. Niko kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndi bukubwire ko Kinshasa ngo ni leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo hamaze gutangwa umushinga w'itegeko rigira imirimo ya gisirikare itegeko, aho bivuga yuko urubyiruko rwose kuva hagati y'imyaka 20 kugeza kuri 25 ngo bagomba kujya bajya mu gisirikare ku itegeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo nta busabe bubijemo, kabwo ngo bikaba byahindurwa itegeko ku buryo buri mwana wese nk'uko tubizi abajya mu ngando, buri mwana wese rero wo muri Kongo nawe ngo yazajya ahita ajya mu gisirikare ndetse agakura afite imyitozo ya gisirikare nyine. Ndaza kukubwira ko kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abatuye i Kinshasa baburirwaga na Kivu batangiye kumva ingaruka binyuze ku gufunga ikibuga cy'indege cya Goma kuva umujyi wafatwa nyine wa M23 mu mpera za Mutarama, byahagaritse iyoherezwa ry'ibiribwa mu bindi n'ibindi bicuruzwa biva muri Kivu y'Amajyaruguru bijya mu murwa mukuru. Abatuye Kinshasa rero bakaba basanzwe batunzwe n'ibiribwa biva muri Kivu, bahatiwe guhindura imibereho yabo kuko ibicuruzwa hafi ya byose byabuze ku masoko. Turaza kugenda nabyo tubigarukaho iby'ibi bicuruzwa n'abakongomani, by'umwihariko abari mu mujyi wa Kinshasa aribo bari kugirwaho ingaruka cyane no kuba ubuhahirane bwarahagaze hagati y'abatuye imijyi yombi. Ndaza kuvuga ko kandi ingabo z'Ububiligi ngo zaba zatangiye kwicirwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko Ububiligi buhakanye uruhare rwabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bivuga ko buri gufasha ingabo za Kongo FARDC, inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ku rwego rwo kurwanya inyeshyamba za M23, ariko ngo ibigaragara ku rugamba bikaba bitanga ishusho itandukanye n'ukuri guhari. Ibyo rero ni bimwe mu byo tugiye kugenda tuganiraho, nako kandi ndi bukubwire aho urugamba rwageze uyu munsi imirwano yiriwe ite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bivuga yuko M23 yaba yongeye gukozanyaho na Wazalendo muri Uvira bite byabyo. Ndaza kugenda mbigusobanurira ngo usobanurire iby'urugendo rw'Ababiligi, bivuga ko abasirikare bashyashya bamaze kuba bamanurwa mu Bubiligi, nabyo ndaza kugenda mbyitsaho mbikomozaho 5 kuri 5 mbigusobanurire neza ugende ubyumva iby'aba Babirigi. Ariko kandi ntabwo ari ibyo gusa, ndaza no kukubwira ku biganiro bitegerejwe mu minsi iri imbere, dore kwabura iminsi itageze kuri 3 gusa cyangwa 4 ibiganiro bikaba byahita bitangira, bigomba kuzabera muri gihugu cya Arabia Saudite, bigahuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu mutwe wa M23. ari nayo mpamvu nyamukuru uyu mutwe wa M23 wamaze kuba usohoka muri Warikare ndetse ukasohoka utarwanye, nta rugamba urutsinzwe, ahubwo y'ubu ubwawo uyu mutwe ukifatira umwanzuro ubwawo ku giti cyawo ugasohoka mu mujyi wari wafashe, umujyi wa Warikare ari nawo mujyi wa mbere ukorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, by'umwihariko ubucukuzi bwa gasegereti, dore ko ikirombe cya mbere ku isi kivamo gasegereti nyinshi kiri muri uyu mujyi wa Warikare. Izo rero
ni zimwe mu zo tugiye kugenda tuganiraho mu ngingo. Ubwo nizere ko nawe wamaze gukanda subscribe, umanuke hasi muri comment wandike turi kumwe, wandike uti turi kumwe M23 viva viva, ibindi byinshi bigiye bitandukanye uko wumva amakuru yacu. Hagati aho ubwo nanjye ndaje mu kanya nyuma y'aka kananga mpita nanzika n'aya makuru. Yes, reka ntangira aya makuru nkubwira yuko rero M23 yaburiye FARDC ikomeje kwifotoreza iwarikare. Hembwa barwanyi ba M23 bamaze kuburira ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa ziri gufata ifoto zisekera mu mujyi wa Warikare, babibutsa ko nibakora ikosa rito bazota umuriro ndetse birukanwe muri uwo mujyi ubutawugarukamo. Mu ijoro rero ryo ku ya mbere rishyira ku ya kabiri Mata nibwo abarwanyi ba M23 batangiye kuva mu mujyi wa Warikare ndetse n'inkengero zawo. Kuva kandi n'ibyakozwe nta kurasana kubayeho, bihabanye n'ibitangazwa na Kinshasa ivuga ko FARDC na Wazalendo aribo birukanye abo barwanyi muri Warikare, nyamara bihabanye n'ukuri habwe M23 ariyo yifashe ikijyana. Kuva kwa M23 rero muri Warikare byahaye amahirwe ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaruka muri uyu mujyi aho bari barirukanywe shishi itabona ubwo M23 yinjiraga muri uyu mujyi, dore ko bahungiye kure ndetse bahita banyanyagira baburirwa irengero. Bamwe bajya mu giturage, abandi bahungira mu bice bya Kisangani. Guhera rero mu gitondo cyo kuwa gatatu Mata, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo nibwo basakaje amaselfie, mbega amafoto bifotoye basekera muri Warikare, bamwe bavuga ko birukanye M23 ndetse ko n'ahandi iri hose bagomba kuyisubiza nyine bakaba bayisora mu bice byose ngo yamaze kuba ifata, bakaba babigira ibyabo nabo bagatangira kugenda babigenzura nyine. Ni mu gihe kandi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bamwe mu bategetsi ndetse n'abanyekongo bavuga ko M23 ngo yokejwe igitutu n'amahanga ndetse n'amasaso ya FARDC gifite morale kubera agashara kiyongere maze ikava muri uwo mujyi. Ubwo nyine babishingiraga ku kuba nyuma y'uko FARDC Perezida Tshisekedi amaze kongerera umushahara abasirikare ba FARDC, ngo byaba byahaye FARDC morale ngo ku buryo ngo yazanye ku rugamba imbaraga zidasanzwe ndetse ikabanga ariyo yokeje igitutu M23 ikahava. Gusa mu gusubiza ibingibi umuvugizi mu bya politiki wa M23 Lawrence Kanyuka we yavuze ko abarwanyi b'iri huriro bavuye mu mujyi wa Warikare ndetse no mu bice biwukikije mu rwego rwo kubahiriza icyemezo ndetse n'ibyemezo byose byafashwe ku wa 22 Werurwe bigamije kuba hajyaho inzira z'ibiganiro ndetse n'intambara ikaba yahagarara nyine. Yamenyesheje abanyekongo ko bitandukanye n'ibiri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ko birukanwe muri uwo mujyi ndetse n'amasasu cyangwa se ku itegeko ry'undi uwo ari we wese, nyine bakavuga yuko ari bo ubwabo babibwirije bakahava ndetse kuko bahavuye bitewe ngo n'icyemezo bafashe kwa 22 Werurwe nyine, niba mubyibuka neza nabyo twagiye tubabwira. Kanyuka rero yaburiye ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko nibongera kugaba ibitero abarwanyi ba M23 bazasubira muri uwo mujyi. Ati ingabo za leta ya Kinshasa nizikomeza ubushotoranyi zikagaba ibitero ku basivili mu bice tugenzura no ku bindiro byacu, ni ikimenyetso cy'ubushake kizakurwaho kandi dusenyere ikibi aho gituruka. Biteganijwe kandi ko ku wa 9 Mata 2025 nk'uko nagendaga mbikubwira, abarwanyi ba M23 bazahurira mu biganiro by'imbona nkubone n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibiganiro bigomba kubera i Doha mu murwa mukuru w'igihugu cya Qatar, nyine ari naho bagomba kuzaba bahurira bakagirana ibiganiro. Reka ubwire ko nkiri muri iki gihugu leta ya Kinshasa ngo hatanzwe umushinga w'itegeko rigira imirimo ya gisirikare itegeko. N'umushinga w'itegeko rigira imirimo ya gisirikare itegeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo washyikirijwe inteko ishinga amategeko kugira ngo usuzumwe mu nama y'abadepite yo muri Werurwe 2025 nk'uko ibiro ntaramakuru bya Kongo ACP byabimenye ku wa gatatu tariki ya 2 Mata 2025 bibikesha umwe mu bagize
bagize inteko ishinga amategeko. Depite Claude Misare niwe wagize ati umushinga w'itegeko ryacu rigira imirimo ya gisirikare itegeko washyikirijwe ibiro bya perezida w'inteko ishinga amategeko uteganya amahugurwa abiri azamara igihe kitarenze amezi 6. Uyu mudepite kandi watowe ukomoka mu ishyaka rya UNC yongeyeho ko ati muri aya mezi 6 abinjira mu gisirikare bagomba guhugurwa mu masomo y'uburere mboneragihugu, gukunda igihugu ndetse n'ingengabitekerezo, aho baziga indangagaciro n'amahame bya repubulika, amateka y'igisirikare cya Kongo, imitekerereze ya gisirikare ndetse n'imyitwarire bigenga umwuga. Amahugurwa ya kabiri ya gisirikare akaba azamara amezi 3 nk'uko uyu mudepite wo muri Uvira abitangaza. Muri Kivu y'Amajyepfo y'amategeko ari mu rwego rwo gushyira ingufu mu bikorwa bya leta ya Kongo bigamije gutuma abaturage bagira uruhare mu rugaragara mu kwirindira igihugu cyabo. Umudepite kandi yashoje agira ati abo basore bose b'abanyekongo bafite imyaka 25 kugeza kuri 30 bahawe ubumenyi bwa gisirikare. Ndatekereza ko u Rwanda ngo rudashobora gukomeza kudutera ubwoba no kwigarura uduce tumwe two ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire kandi iyi nkuru ijyanye no kuba ingabo z'Ububiligi zaba zatangiye kwicirwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ububiligi bwahakanye uruhare rwabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abivuga ko buri gufasha ingabo za Kongo, inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego rwo kurwanya inyeshyamba za M23, ariko ibigaragara ku rugamba bikaba bitanga ishusho itandukanye. Amakuru agera kuri The Great Rex yatangaje bwa mbere ko Ububiligi bwoherejwe ingabo kurwana muri Kongo, avuga ko byibuza abasirikare 8 b'Ababiligi aribo baherutse gupfira muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri bo harimo Sergeant Jimmy Louis Frenda wishwe ubwo yakoreshaga drone mu gitero cyagabwe ku nyeshyamba. Imodoka y'umutamenwa yari yicayemo akoresha iyo drone ikaba yarasenywe muri icyo gitero, kandi drone ebyiri nazo zihita zirasirwa muri icyo gitero. The Great Rex yari iherutse gusohora inkuru kandi ivuga ku bijyanye no kohereza abakomando b'Ababiligi, bivuga ko ari bari hagati ya 300 ndetse na 400, byibuza kompanyi zigera kuri 2 bari bitezweho guhangana n'inyeshyamba za M23 mu buryo butaziguye bafatanya n'ihuriro ry'ingabo za leta. Ibi byatumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost ahakana ayo makuru kubera ko atari yiteze ko azashyirwa ahagaragara. Mu kubyamagana kwe, Minisitiri Prévost abinyujije kuri konti ya X yavuze ko Ububiligi bufite abasirikare 6 gusa ikindu n'umurwa w'intara ya Maniema nabo ngo boherejwe n'inkunga y'Uburayi. Yashimangiye ko nta gahunda yo kwitabira ibikorwa ibyo ari byo byose ngo bya gisirikare, ngo icyakora umubare w'abasirikare bapfuye mu bikorwa bya gisirikare biheruka ukaba uvuguruza ibyo minisitiri nyine yavuze. Nubwo Ububiligi buvuga ko ingabo zabwo zihari arizo gutanga imyitozo, bagize uruhare runini mu gutegura no kugaba ibitero bya gisirikare byibasira inyeshyamba za M23 kuva kubifatanya n'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo mu bufatanye bwa gisirikare kugira ngo basubize inyuma inyeshyamba za M23 zigenzura uduce twinshi two muri Kivu nyine. Reka nsoreze kuri iyi nkuru ivuga yuko gufunga ikibuga cy'indege cya Goma ndetse no kuva umujyi wa Goma wafatwa na M23 mu mpera za Mutarama ngo byahagaritse iyoherezwa ry'ibiribwa n'ibindi bicuruzwa biva muri Kivu y'Amajyaruguru bijya mu murwa mukuru wa Kongo. Abatuye Kinshasa rero basanzwe batunzwe n'ibiribwa biva muri Kivu bahatiwe guhindura imirire yabo uko ibicuruzwa hafi ya byose byabuze ku masoko. Nk'uko rero bitangazwa na Detrel, ivuga gufunga ikibuga cy'indege cya Goma kuva umujyi wafatwa na M23 mu mpera za Mutarama byagize ingaruka mu ruhererekane rwose rw'ibicuruzwa hagati ya Kivu ndetse na Kinshasa. Ibiciro by'ibiribwa bimwe na bimwe byaratumbagiye hejuru nyuma yo kurangiza ibyari mu bubiko, kandi ibigo bimwe bigemurira amasoko mato byabaye ngombwa ko bifungwa muri icyo gihe nyine. Nshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV, reka mbashimire uburyo ki twabanye kuva aya makuru atangiye kugeza arangiye, mbararikira gukomeza kudukurikira. Niba utarakanda subscribe umanika aho hasi ukande ku nzogera, ujye muri comment wandike comment zose, hanyuma ubwo turakomeza kugenda tubana mu makuru atandukanye tugenda tubategurira. Mukomeze mugire ibihe byiza.